Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана Байтөбү каналынын катталуучулары. Бүгүн 20-март 2021-жыл Куршап кой базарындабыз. Бүгүнкү чыгарышта сиздерге койлордун, кочкорлордун, козулардын жана ошондой эле видеонун аягында эчки, текке бааларын билип бергенге аракет кылмакчыбыз. Андыктан каналга катталып элек жаңы көрүүчүлөр, каналга катталып, лайк басып, колдоп кетиңиздер. Биздин каналдан буюрса базар бааларын, кара суу, ош, өзгөн базарларын биздин каналдан көрө аласыздар. Андыктан каналга катталып коюңуздар. Бизди таанып, колдоп көргөн агалар ушул видеого комментарийни, ар кандай лайк, смайликтерди комментарийга жөнөтүңүздөр. Бизди комментарийга жөнөткөн комментарийиңыздар бир гана биздин өсүшүбүзгө жардам берет. Андыктан 1 минут убактыңыздарды аябай бизге дагы өсүшүбүзгө жардам берип коюңуздар. Азыр биз ушул катар тартып кетөрөлү. Мынан козусу канча? 15 миң сом. 15 миң сом кеми бар дейт мына. Базар канча сурады? 12,5. Нарк кызымдан козусу канча бул? Бул деле 15. Бул деле 15 кем, мына 15 миң сомдон кеми бар дейт. Коз менен. Жакшы, Алла разы болсун. Менден да аз катар ушул козулуу койлорду тартып көрсөткөнгө аракет кылалы. Ооба, канча деп атасыз? 14 миң сом. 14 миң сом козусу менен. Мына эркек козусу. Дишичи козун, койдун. Чар. Мына эмелер? Мына козусу менен канча болот? Канча? Айта бербейсизби? Мына коз канча болот экен? Алдыңыз же? Сатам. Канча? Мени тартма, козун тарт, же мынаны тарт. Козун өзү эле. Айта бериң. 8 кам. 8 миң сом кеми бар дейт мына козун. Жакшы. Ургач коз, а? Эркек коз экен мына. Жакшы. Неде дагы азыр. Мына козулуу кой канча болот ага? 14 миң сом. Коз эркек ургач. 14кө сурады ургач. 14кө сурады ургач экен. 14 миң сомго сурап турган. Жакшы. Неде дагы мына кайсын коз ага? Мынаны коз. Канча бул? 14 миң сом болот экен. Канча шиш кой? Коз эркек 4 тиш кой. 4 тиш кой, коз эркек экен. Нарк козчу? Бул 10 миң деп атабыз. 10 миң сом болот экен. Кочкор экен. Жакшы, Алла разы болсун. Неден дагы азыр катар биринчи тартып кетөрөлү. Көрсөтүп, неде дагы мындай койлор. Сар кочкор. Канча? Чалышмасам, канча? 18 миң сом. Канча сурады? 14 сурады. 14 сурады бербедим. Жакшы. Алла разы болсун. Мындан аз катар тартып кетөрөлү. 15 миң кам бар. Койлор канчадан болот ага? 13 миң. Наркынсычы? 12. Тиштери чаба? 2 тиш. 2 тиш. Мына 2 тиш экен ушунус. Наркынсын 5. Неде козуну байлап коюптур. Эси жок окшойт. Мына чоң семиз койлор канча болот? 16 миң сом. 16 миң сом семиз экен. Наркыларчы? Булар да ушул же. Манасы 20. Мына 20 экен, караңыздар. Өтө семиз кой экен. Боз эмес билинбейт. Кысыр, союшка. Союшкалай экен. 20 миң сом кем бар дейт. Жакшы. Бозу? Бозу да 10 доллар. Бозу 10 миң сом болот экен. Наркынсы 14 миң сом. Семиз экен, а? Кысыр. Союшка. Союшка кысыр 14 миң сом кем бар, түшүп беребиз дейт. Жакшы, Алла разы болсун. Мыналар алындыбы же сатылабы? Сатылат. Канчадан? 12ден болду. 12ден болду. Айдар. Неден батасыз, а? Батасыз. Тагы аяк өтүп алай, ченке коёбуз. Жолу шер. Ошондой экен да каш болуп кетиптир көбүнчө. Неден аз катар тартып кетөрөлү. Неде дагы Тишик чар. баул татышат. 6 тиш. Дагы туйт, дагы экте коз аласыз. 6 тиш эмес, 6 тиштен өткөн да? Мына коз менен экен, а? Өткөн үчүн. Эмес канча? Жок, болбойт. Бар табакан. Шап. О, сиз өзүңүзгө тажап коюңуз. Канча болот экен? Канча берип атат? 21. 21 бердиңиз сиз. Берип атам. Базар берген экен, берип атам. 21 берген экен, базар ошону берип атам дейт. Сиз канча берсиз? 25 атасыз. 25 доллар. 25 миң сом болот экен коз менен. Базар өтө кызыктанчу 21 миңге сурат. Неде дагы катар козулуу койлорду. Мына козулуу кой канча атат ага? 15 деп атам. 15 миң сом. Кем бар? Канча кой? 15 миң. Бозургач 4-5. Канча? 4-5. 4-5 аласыз дейт мына. Жакшы. Канча тиш? Козулуу кой канча болот ага?
17 ming so'm. Mına ikisi qo'zilar jo'nlar. To'qlar. Qanchadan bular? 9,5 ming so'mdan debdi. Qanchadan so'radi? 8,5 ming bo'ldi. Jo'q, havo qanchasiz? 10. Sizdan kam bor. Sizdan kam bor. Qancha so'radi bozor? Bozor 9 kam bor dedi. 9 kam bor dedi. Havo qanchasiz? 16 dolar ekan. Qo'zisi bilan ekan bundan. Yaxshi, Alloh olsun. Buna qo'zi qo'ylar qanchadan bo'ladi havo? 17 dan. Bozor qanchadan so'radi? 15 dan. Qancha bermadingiz? 15 bermadingiz. Tishlari tishlagan. 6 tish qo'ylar. 6 tish qo'ylar buna qo'zisi bilan 17 dan 15 dan bermadim deydi. Benim ötüm hazır uzakyapmiz. Nasıl şol. Sekin aqrındık bilen Qo'chqor tarafga o'taylik. Qo'chqorlar qanday o'tadi? Yana alindi va. Satlar. Qancha? 22 ga berem deydi. 2 egiz qo'zisi bilan ekan. Qo'yдағы semiz ekan. 22 berem deydi. Ana bu yerda dag'i eng cho'qqalayibdi. Cho'ng-cho'ng qo'ylar chiqibdi. Qancha olib qo'ylar? 25 dan. Optimga 25 dan. Qo'zlar bilan deydi. Buna qo'zlari. Qancha 5 qo'zi 5 qo'y bor ekan. Tegiz 25 dan eng cho'qqa loyiqli qo'ylardan ko'rinsa. Yaxshi kemroq. Ha. Cho'ng qo'ylar chiqibdi. Endi Umar KG turibdi. Umar KG kanalidan xatda olib qo'yingizlar. Voy, iPhone 11 bilan tartib, kачествоda yaxshi chap bersa. Kanal xatda olib qo'yingizlar. Ne bitay dedingiz aka? Ha. Yerdan daha hazır. Aka qancha oladi? Baytu'dan görünüzler, Baytu'dan. Aka qancha oladi? Qancha oladi? 15? 11 ming. Shunda o'yla. Xalas men 11 ming. Ya o'xshatib qo'yjat ey. Qarma aka, qo'l qarmag'in sirasi. Qariq ekan. Yaxshi, na. 11 bergan. Yaxshi. 11 ming so'm kam bor deb. Tomoshalarda o'xshaydi. Ukam qancha oldi? Qancha oldi sizlarmi? 15 ming so'm kam bor deb. Bozilib qo'y. Ko'ringizlar. Hozir biz aqrındık bilan shu Qo'chqor tarafga o'taylik. Qo'chqorlar qanday bo'ladi bugungi kunda? Qanchasi qilasiz? Kilosiga 500 dan qo'ydim netiga bersam bermaydi. Bozorda 450 qo'ydim neti. 500 dan kilogramda berdim deydi. 17 kilo chiqadi dedi, 500 dan beraman mana. 17 kilosini 500 dan berdim deydi. 17 kilo chiqadi dedi. Jo'y desizmi? Bozor bahsi desam bermaydi. 500 dan beraman dedi. 500 dan berdim. Bildingizmi? Qancha olib qoldi shunda? 17 kilo deydi. Yo'q, 17 kilogramda 5 ming so'm plus 7 kilogramning 3,5 ming so'm. 8,5 ming so'm, ha? 8,5 ming so'm berem debdir. Jo'y besini 500 dan beraman. etga chao. 450 dan bozor. Da qo'ylardagi neda o'tirdim, cho'ng qo'y, son degan. Qancha bu? 7 par ekan. 16 ota olgan. 16 dolar. Kam var? İkincisi Berigisini 13. 13 ming so'm. Narx cho'ng taq. 15. 15 ming so'm. Semiz qo'ygan mulla qaranızlar. 15 ming so'm kim var deydi. Eko canavar 12'den. Biri 12'den. biri kısır. Biri boz, biri kısır 12 ming deydi qalar qaranızlar. Yaxshi, Allah razı olsun. Az nereden dağı? Bozlar qancha qiladi? 15 ming. Satib oldingizlar mı? 15 ga. Ha, bermayapsiz ha? Erkek qo'zlar. Ha, bir erkek, bir urg'al chiqqanda. Yaxshi so'radim endi. 15 mingga bermayapti. Yaxshi, Allah razı olsun. Hozir yerda biz qatarimiz yo'q. Ha, qani Baytuva. Baytuva. Qo'chqor tarafga ketdimiz. Qo'chqor taraf. Qo'chqorlarmi, chatoqlarmi? Soliqlar. Qanchadan? 16 dan 15 dan. 16 dan 15 dan. Bular semizlar 16 dan o'xshaydi, ha? 16 dan 2. Ha, dazil ekan. Semiz ekan, quyruqdan da ko'rsanglar 16 ming so'mdan kam bor deydi. Semiz. Hozir shu negadir Qo'chqor tarafga dedilar. Soliqlar kirib ketdi. Hatta negiz bu yoqda go'nchalar qo'chqorlar bo'lish keraklar. Qaysi satıldı? Satıldı o yerda. Esep tortsa deb qo'yma. Qaysi? Qo'chqor qancha oladi? Soliq. Niye? Qo'chqor tarafga yo'l olsa, bu bitela. Niye o'zi postoyan qo'chqor bo'ladi? Ya salom edi. Bayrama baylanishdi. Hozir yerdan dağı. Çok qo'chqor. Qo'chqorlar qanchadan bo'ladi? Aldinglar. Qanchadan bo'ldi? Qo'shmasizmi? 28 300 bo'ldi. Eko 28 300 so'm bo'ldi Eko. Qaranızlar, yaxshi olibdir. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi? 20 dan. Qanchadan so'rashdi? 17,5 dan so'radi. 17,5 dan so'radi beryapti. Nima qo'chqorlar shava? Bilmadim. Siz emasmi? Siz emas deydi. Nereda bunday? Negiz qo'chqorlar biraz azroqday. Ko'ringizlar.
Assalomu alaykum, Danash aka. Nerede? Qo'shqo'lar qanchadan bo'ladi tava? 17'den, 17'den, 16'dan, 15'ten. Na 17'den nalıko. Ana nalıko 16'dan deydi. Ana 15'ten. na 15'ten deydi. Görünsür. Şuna oldu. Kaçadan sıraştı? Optum sırada var. Sıraylık. Arka sırada deydi. Optum sıraylık deydi. Kemi var eken. Жақсы, алар olsun. Nereden dağı? Buna çok koçar kança da? Ha, kaç da? 20 bin son. Pazar kança sıradı? 17,5 sıradı. 17,5 sıradı vermedim deydi. Жақсы, алар olsun. Qo'shqo'lar qanchadan bo'ladi tava? 345 ming so'm. 345 ming so'm deydi. Sırada u pazar. Hazır geldim deydi. Жақсы. Qaysi qancha berdi tava? Buna da 8 ver otam. Ha, 8 ver otasiz. Ha, 8 ver otadi. Жақсы. Ne var? Siz qanchasiz bularda? 14 tane otasiz. 14 ming so'm otadi. Kimda qo'shqo'rlarda? 2 kishi qo'shqo'rlar ekan. Qo'shqo'rlar u? Qanchadan? 20 dan. Qanchadan berasiz? 15 dan. 15 dan beriniz. 15 ming so'mdan berib turgan ekanlar nazardan. Yaxshi. Qo'shqo'rlar qanchadan bo'ldi qo'shqo'rlar? 25. 25 Eko. Eko 25. Siznikichi? 11 ming. 11 ming. 11 ming. Sekin o'zingiz qanchasiz? Ha, 11 ming so'm kim bor deydi. Nalar 25 ming so'm deydi Eko. Sırada pazar. Qancha qildi? 21 qildi. 21 ming so'm bo'lib tur pazar. Yaxshi. Hozir biz shu aytib, hozir biz shu qadar emi echki bozorga borib, echki bozordan echki ulaqlardan, tekelerden bağlarını bitbergen hareket kılalı. Andıktan biz bilen birge olup durumuzlar. Mına urmatalar biz hazır echki bozorga, teke bozorga geldik. Hazır şu yerden Katar biz chetten bağlarını bilip bergen hareket kılabız. Nereden mına semiz ulaq sürüktür. Sıraylı qancha oldu? Ava qancha olsun? 5,5 ming oldu. 5,5 ming so'm bo'ladi ekan. Bozor qancha suradi? Bozor 5 so'radi. 5 suradi. 5 ming so'm suradi ekan. Nima qancha oldu ulaqlar? 4,5 mingdan. 4,5 mingdan. Bozor qancha suradi? 3800 biliyorsun 4 mingga. 3800 biliyorsun 4 mingga suradi bermedim deydi. Yaxshi. Paytova. Ha. Hozir bu yerdan dağı qancha oladi ekan? Balla ulaqlar bilan. Qanchadan? 8'den. Tegizele. Qancha yosh bor? 3 echki 3 ulag'i bilan ekan. Ha. 3 echki 3 ulag'i bilan 8 ming so'mdan kem bor deydi. Nerda dağı? Yaxshi echkilar qarmaladi. Taka qanchadan bo'ladi? Taka. Bu Serka tuğanım. Sarka va. Qancha? Gidin var mı? Yo'q da. Baytım takkanayın, siret, biret, böyle. Onday yo'q daga. Nal 8 ulag'i bilan echki 10 ming so'm kem bor deydi. Hozir echkisini da ko'rsatib ketaylik. Nal qara echki ekan, mana ko'ringizlar. Shu 10 ming so'm kem bor deydi. Hozir jelindagi ko'rib qo'yingizlar deydi. Jelini ko'ringizlar. Jelini qarangizlar. Sütü dağı yaxshi ekan. Denesini arık. Denesi de arıq deydi. 10 ming so'm kem bor deydi atak. Nal tekevaga? Qancha? 6 ming so'm bo'ladi ekan. Bozor qancha suradi? 5 ming 5 ming so'm bermadingiz. 6,5 ko'rasiz. 5,5 degan. 5,5 ko'rasiz. 5,5 berem deydi bo'lsam. Yaxshi, Alloh razı olsun. Nereden dağı? Mına ulag'imdan qancha oladi aka? 6,5 ming so'm. Qancha suradi bozor? 5,5 5,5 suradi. Bermadingiz. Kichkina olsa berasiz. 6 olsa veririm deydi. Yaxshi. Mına ulaqlar menimcha o'zlari bor. Yeni bola. Yeni oldular. Qanchadan? 20 ming. 5 o. 5 baş 20 ming. 5 baş 20 ming so'm. Mına egiz o'xshaydi ku, ha? Ulaq. Ha. 18 ming satmadık ya. 18 ming satmadınız. 5 onu, ha? 5 onu 18 mingga satmadık deydi. Bayramlar. Yaxshi. Yo'q, adam tushmaydi aka. Başlayır. Qanchadan bo'ladi to'g'ri? Sodağını da karattın. Qancha? Yo'q, adam qo'shilmaydi. Qancha berdingiz? 6800'e vereceksin abi. Naqami bu? 6800 berdingiz siz, ha? Siz qancha 700 o'tasizmi? 8 lira. 8 de o'tadigan. 6800 beribsiz, bermay turgan mana. Berkin hozir. Shuni bavo o'tadigan hozir. Mayli, sodangizlar bersin aka. Rahmat. Mishet petrol narxda bo'lgan tartiblar hozir bosh o'rnan. Nerda dağı? Ulaqlar qanchadan bo'ladi aka echkilar? Qanchadan bo'ladi? 3'ten boluyor. taka. Ya. Anam olacakta. O bana kötü böyle. Bunlar o dünyalık yeter katır kılıçlarını kumbata Qo'y aka, unutmay turing. 5'lerinden. Yani 5'lerinde tandaşı. Tandaş. Tandaşı 5,5 ming so'mdan bo'ladi ekan yerda qarangizlar. Qarangizlar. Ko'p ekan ha? Ko'p ekan. Tandaşı 5,5 mingdan, 5,5 ming so'mdan deydi.
Өзүңө да өтөсүңөрбү? Өзүңө да өтөсүңөр ертең? Өзүңө да өткөн спринттер 713 номери. Номерди айтпаңыз көп элеби? 16'dan Айтыр, номерди айтып коеюн. 224 224 Buna eski 06 16 06 87. 06 06 87 номерине байлансаңыздар, эчкилер, улактары боюнча да байланыш бересиздер ушул номерлерге. Жакшы, Алла разы болсун. Мына урматтуу агалар, эжелер, сиздер бүгүн Куршап базарындагы эчки тике жана койлордун баларын көрсөткөн аракет кылып, сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катталып электер, подписаться кнопкасын басып, колдоп коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.